Pozdrav se ljudi, kao što vidite danas radimo tutorial kako najbrže i najlakše i bez puno truda uz moj tutorial uspjećete lagano da instalirate Counter-Strike 1.7. Ako niste pogledali klip kako instalirati CZ 1.6, obavezno pogledajte link u deskripciji i lajkujte ovaj klip ako želite nastavak ili ako želite nastavak ovih tutoriala ili ako želite neki gameplay, rado bi volio da igram neki gameplay, Akinator, nešto tako, Counter, GTA, nešto. I kao što vidite u naslovu naravno, danas radimo tutorial kako instalirati Counter-Strike 1.7 full besplatno. I to je to. Za početak kucate Counter-Strike 1.7, normalno. Onda će vam doći ovdje i vi kliknete download, to je to prvo. Mislim, sve vam je jedno, možete kliknete koji hoćete. I ovako će vam izaći. I vi ovdje vidite da ima neke reklame za Counter-Strike 1.6 profesional i neke tamo gluposti. I vidite scrollate skroz do dole. I ovdje će vam pisati download setup i download torrent. Torrent je ako imate aplikaciju torrent i onda preko nje možete laganje se da prebacite preko toga. A ovako normalno kao i u prošlom tutorialu, tako vam isto preko Google. Vi kliknete setup i onda će, kao što vidite, krenuti ovdje dole da vam se instalira CZ 1.6, to je 1.7. Evo ga. I pošto nije to prebacio, ja ću da ga otkažem. I onda ćete ići na ove 3 tačke preuzimanja i onda će vam izbaciti na preuzimanja na računar, znači svako preko Google. I vidite samo da precrtuje i to kad kliknete to će vam se prebaci i čim vam se prebaci bit će vam ovako. I vi kliknete prikažu direkt u Wordumu i onda će vam ovako, znači tačno će vam pokazati gdje je. Vi kliknete 2-3 puta i onda više internet ne treba. Što je dobro ako se neko povezuje na tuđi Wi-Fi. Šta sad radite? Nebitno. Šta sad radite? Kliknete run. On isto više ne treba. I sad čekamo da se uči. Evo i ovako kada vam izađe, vi samo kliknete next. Ovdje vam isto pokazuje gdje će da vam izađe kada ga prebacite. Opet next kliknete. Onda kliknete start. I onda se prebaci, ali ja sam ga obrisao zato što ga više ne igram. I kada se prebaci ovako će vam pisati finish i vi kliknete finish. I to je to što tiče ovog tutoriala. Malo je kraći, ali ipak opet molio bih vas da mi date subscribe, neće da vas pojede i da me podržite sa nekim komentarom u fazonu dobar klip i naš tako i pišite teme kako, na primjer, za tutorial kako instalirati PES 18, 19, onda GTA 4, pošto ja lagano znam da instaliram, nego je malo loši komp pa ne mogu, a sve ostalo znam. I Call of Duty, bilo šta pišite, ja ću se potruditi da ga prvo na svoj način instaliram, pa onda nam pokažem i vidimo se. I opet molio bih vas da mi se subscribe-ujete na kanal i lajkujete ovaj klip ako želite nastavak ovakvih odličnih tutoriala. Vidimo se!